Aningkan wang son thak thak ke paman pon ason si peneng le thot tame Denarong Sports Association hin pen patir pi pon si Ingdeng phoke brahini Inter Club League Football Championship Kalitang Basak ro pilapen Kalitang Don Sing Ingtia tomamen pen jakhon chik loni phai throka ni pen matikhola lapen Bharat Pathuak lamalong ke pathu pangcheng pon si chitini phai hiniar ni Bharat Pathuak lamalong angdung kiti ke paman pon Labangso angdung kiti pon along Ove Chingri Club lapen Cherinti Club tumang bongsi pathu pono halapu Cherinti Club tum Ove Chingri Club tuma phan goli pumpen chipahai ponsi peneng surini rain korapho aningkan pharman along championship chipaman pono angdung kiti ke pathu pon along manpeng aluhi Karbing Long Thomas Councilium Riti Singh hi chetong dunsi kebang jilang aningkan Inter Club League anong A MLA Dor Singh Rong hanga hin pen tangka suri ing koil pen suri cap anong A pajer pon popusi lamthi pangdak pon angdung kiti ke pathu pon along kang sai pon bangphu kasa referee Bisnu terang romitimong khorsing terang lapen DSA referee Jinong Be atum pensi ing samjin pen ing sai pondo News report Karbing Long Live